was Lucy Rablista. Hari berganti hari, Studio. kabar pun tiada. Sekebo, the best, the real MGA Pro. Endah de Caca, Mia Angelina, Dia Lima, Devi Depoy Permatasari, Sayang seribu meratap penceri, Lucy Rablista. sudah ku coba melupakan, namun ku tak kuasa. Bukan karena cinta, tentu akan ku menderita.
Oke, terima kasih satu artis ya.